ngasi numitang ngasida karigidamakta aikoina sigumba tanja ama longbono hairadi karigino haiba matamda Krista thajariba Kristan oiraba aikoi mayam sigi marak seisiga amaga manadaba mayam yauri bi amana bi amabu kharat thausawa oidaba oina statba aikoi mayam thengai madugi matang si lakpa matamda aikoina thajariba Bible asida yawga wahi si aina thajaba sega chumbra haiba se aikoina munna jengba mathau tai adu nataba taragati ngasi wakhalama hayeng wakhalama hangsi wakhalama tawraga punsi se aroi bada Krista thajabagi karigum mahi amatasu phanghauda mayamgi maraktasu mayamgi tinabasu phanghauda punsi se yamna awaba mayunagani marodan aikoina thajariba se chumbra natraga chumdabra haiba se aikoi Bible da sakhi oigadabani Bible da irabasega aina chalibasega chumbra haiba se yengadabani Bible se atop singrup singna pai makoina pai riba Bible su akoina pai aikoina paiba Bible su makoina adum pai tawigama sum Bible si manung de yauribase masige thajabase akoi manade karam da matang da manade haibado ngasi gi numit nini go ba seminar gi matam ase siga aikoina topic ani khak pudana lai ko nang khangbra ina haibase khangi ko ai marak makta su dum English dum hairake ado topic ani khaina pudalai topic ani se kaino amana the oneness of the God amatang oiba isor amana kana water baptism ko isingda baptism tawbagi mata ani sini ngasiga hayenga ko hayengi matam si aikhogi missionary Dale will take a time for tomorrow on the topic water baptism ge topic to ga mana matam du logani ngasina aina the oneness of God sigi matang du logani aduga next Saturday natraga matang ke Saturday do orbasu aikoi amukasu matam singani oneness of God ki wahai se khachiktang ngasi har ge hekta loiba yati aduna seminar ge type da aikoi matam logadabani aduna aikoi munna aikoi tasi ishwar ge wahai se munna tasi asan please try to understand what is written in the Bible as we are the follower of Lord Jesus Christ and as we believe that there is only one God, that is Lord Jesus Christ. When we read the scripture from top to bottom, that means from the beginning to the end of the Bible, when we read, we find many scriptures that there is only one God. What we believe is there is only one God. So regarding that oneness of the God, we have to now read the scripture. Go. Adugi matang dai kuna parakadabani. Howjik yingsi aikoi ahanbada wahang hangsi let us ask ourselves aikoi mayam puna wahang hangde jaisa gi thamoi munda isol leibra haibai hangse ba kanagumna su hangena khansa isol leibra haidi puna mangna lei haigani aba when someone asks you is there God haiba matamda surely you will answer that yes there is one God, there is God harakana aba isol lei harakana aba natra arotadi isol lei habase kamaina khangi ko isol lei habase ko kalai digi khangi Bible se paba matamda Bible ki kwai ki verse ahan bata Genesis ki kwai digi aho bagi verse da kamaini iduna lei in the beginning Lord created the heavens and the earth and earth arotadi in the beginning God natra aho bata isona haibani arotadi isor se lei habase aikona Bible digi khangi ahanba point ekoi khangadabase ko isol leibra lei kadai digi khangi Bible digi khangi kamaina khangi Bible gi ahoba hek maku ki hek verse adugi duga iduna lei in the beginning God created the heavens and earth haina iduna lei aduna God na isona tabang malem asi semi habase haiba maramna aikoi isol lei habase khange tabang malem se isona semi habase aikoi khange adu hana khange arotadi aikona yengsi how can we describe God isor se kamai tawraga aikona haiga dege isor se karini hana haiga dege madu moi koi khangna bo hotna se aba isor lei habri khange Bible na tambi haiba khange adu isor se kamai na haidoi no isor se power se karini haibado aiko yeng se ba ko God is the one who possesses all power and authority aikona wahai singse paba yengba matamda aikon khenab se kaino aikoi ge isor sidi he possesses the full power and authority isor sidi power punna authority punna mangu de loina le aina thaba punna tawungam de but isor tawungam
Chief Minister thawak punam tawum de, Prime Minister thawak punam tawum de. Adamo po haji hai de isor sen tawum. Isor de kano he possess the all power and the authority. Hidam khodimakta atuga ma ki pangan punamakta masele. Ade tali isor se kanano ke khanghore ko aduna madudi wahai do ikone khanna nei nabike damakta revelation da mona ta si ikoi ngahak tani revelation gi 1 gi 8 sumaine iduna le Bible the shastra de idun kama hai I am the alpha and the omega says the Lord God who is and who was and who is to come the almighty ID alpha amasung omega ahan bamasung aroiba ibungona hai oiriba oiramba amasung lakataba ingam ngamba aduni jengu hawjiki hairiba revelation phongdokpibagi amagi nipan duga kona khangbase point tar okona khanghauri ko munamani yengsi adugi maraptuga aina haiba yawa poinsi kaino isor ahan bani aroi baduni adu khanghobune khoina mathangda kaino isor se hawjik oiriba isor se ni mamangda oiramba isor adusni tungda lakadaba isor adusni adu isor ge quality isor ge authority isor ge power aduni oiribaduni mamangda oirambaduni aduga lakadaba isoraduni aduga amosu kedore masi ingam ngamba panganna mapung phana leijaraba adugumba adubu almighty god ko pangalaba isor adun isor gi sakti du kana khangawre sipana mosing se bible da ge kana khangba ngakani ko arota de aikoina bible da iribase aikoina thaja that bible da irisi ko hekta thajaba yabran hena nang su wakhan makhalak pa so tadi Bible ke shastra ki wahai ise kamaina thaja sike ko Bible dadi ire isor si asini puno ta haira adu rega su akoi kari haira ga Bible se thaja ga dabuno hai bi matang do ai Bible shastra ki wahai matang paraga makha satasi kamaina hai aikoi ki sumaina hai bamba lei ani suba Timothy ki 3 ki 16 da muna tasi ko 2 Timothy 3:16 da sumaine I kamai I all scripture is God breathed and high shastra khuding isor gi sodagi oibani Bible da yauriba khuding se isor gi sodagi oibani all scripture is God breathed isor dagi sodagi oibani adoita de akhona ngasai Bible da isor lei Bible da irakpa thengnabagi matuna tabang balan se mana sembibani isodi ahobani isodi hauji goiribaduni isodi aroibani tungda lakada basuni pangalaba isoni habada koi Bible de thajare Bible se mukam kari ke thajari no hai tarde Bible se God breathe isor ke so de thokpa isor ke so de koi bani aro tare koi chen ba yad re aikone isor thaja basa ko aro ta de ikoi isor la heba khangabani ko makha ye point la chatharasi Tadi isor da aikoi na khangi base Bible da jengaga aikoi thirsi Bible da yenga thirsi isor se kaya yawe ni jenga sa ko aikoi na Bible da jenga sa Bible da jengba matam da aikoi na sumai na thengne siga jenga sa aikoi ge Mark 12 ke 29 da mangna ipa apapa wa pau ge 12 ke 29 de na 31 da sumai na idolo le ko maiteron ai hana parake Jesu na mangonda khumki wayen jathang pomna maktagi khwaidagi ahan ba yathang gi asini he Israel tau aikhogi isor Jehovah di amatani nahang na nahaki isor Jehovah bu nathamoi apumba nathwai apumba pukning apumba napangal apumba yauna nungsigdabani masina khwaidagi maruiba yathangni ani suba yathangdi asini nahangna nahaki yumlo nababu nasamakumna nungsigdabani makhoi asidagi hena chawba yathang leiti sikanana haiba wahino Jesu Christa masamangna taibang panda leringagi matamda mana hairambani Jesu Christa se isoni haiba thajaba taragadi shastra gi wahi sikse isor ge sodagi ne haiba ko na thajaba taragadi mana hairamba wahi se koi karigi iloi bana Mana kari harami Jesus replied the most important commandment is this listen O Israel the Lord our God is one and only Lord and you must love your Lord your God with all your heart
with all your soul, with all your mind, and all your strength. The second is equally important. Can I say, love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this. Asidagi henna chawba wain jat lei di hebadune. Aduga matik chawba. Ahan badu karina hebase. Ishwar amma khagdani. Hai ba Ishwar amma khagta se. Nang nangi thamoy apumbana, nangi nathawai apumbana, nangi thamoy apumbana, nang na Ishwar bu yung sigadabani. Ani suba jathangdi nang nangi kairo lekai ko nasamakum na nung sigadabani. Asidagi henna chawba kaina hebase. No other commandment is greater than this. Chawba lei di hebana. Natra. To tari hoje khango se kai khangori. Bible le yawo te ko khangori. Jesus Christ masa man hebado Ishwar ama khaktani hebo ko khangori. Jesus tungen ban Jesus ke tungen bani haraga Jesus na har ma wahisa ko ilu jabagi maram kari da Jesus ne Ishwar ama khatani har mani Bible da ama khatang wai tar ga de ama le heta de ama se kamai to na phangani hse ko thidoni Bible da yawre Jesus na har mi Ishwar ama khatani haire Ishwar ama khatani haina haina akoina ahum se kari thidoni natrak ani kari thidoni ama khak yawba se akoina thigadabani. Okay, now in this scripture, when we read this, we know that Jesus just told us that there is only one God. God. I couldn't carry the Makta. Amma have a much cutting it to the Manan. Amma have a much whenever could he do in Yaba. That's all. Adoitati, next point, Damatanga Chassi. Hana scripture GC. Deuteronomy 32 to 39, the Sumani Idunale. Go. There is no God beside me. See, now that I myself am He, there is no God beside me. Aina, amukamu, Sidiki Parake, Deuteronomy 32, 39. Howji Yangu, I di Mahagaduni, I Natani Iswan Amatalati. Mayam Kauriko, I Natani Iswan Amatalati Hyderabad. Aratadi, I Natani Iswamatalati Hyderagati, Isosekayakam, Amakatane. Adunani, there is no God beside me. God, so this is a conversation. Hana scripture sita Hana Jin Siapo. God. Next, Isaiah 46:9. Remember the former things of all, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. So the matter on the Kamana High, Isaiah 46:9. Mamangagi Aribahiram singing maramdi, Ai Isoni, Atop Amatalite, Ai Isoni, Aigamana, Amatalite. Go, Ai Isoni. I am a God, and there is none like me. Aiga mana ba is amata leite hai. Aiga mana ba leite di iso sa amakatan ya. Aiga mana ba kanam lebi ya dia. Akoi di aiga mana ba se kanan amamuthi na buhana ya. Ko aduna Bible shastra takpi bagi matun in Isaiah 46:9 matun kana ba se I am God and there is none like me. Aiga mana ba tai amata leite ai sini isor se. Ko aduni next ta ko amko muchasi Hanigi scripture saying, I am the first and the last. Besides me, there is no God. Isaiah 44:6. Sumani e. I di ahan bani mas arobani. I natana Iswar amata leite. I hojik pirising se Iswar se amakatang lei have se. Asigi verse natane hana pirising. Hana Iswar se amakatang ya to khangna na bagi damag ina pirakpan hana. Ahamada. First, let us just try to understand from the scripture that there is only one God. Go. Isor se amakatang le have che akoi Bible verse di hana lo thok se thi siaba areta de hoji Isaiah 40:46 ta se kana I am the first idea hoboni I am the last idea arobani besides me there is no God kana hu isor mata leiti aba natro areta di makhade yang se for there is one God and there is one mediator between God and man, the man God Christ Jesus akoi gi sina kaya dano Ahan Timothy ki 2:5 maramdi Isor ama aduga Isor ama sung mi sing marakta taina biba ama lay mahak adudi mi oiba Kristani Isor ama ko siga sodum thena bani Isor ama Isor ahum haide ba Isor ani haide ba Isor ama lasai gi sukana parako matam Isaiah gi Deuteronomy gi ebana parako matam Isor ama khati gi wahidum laki bani same hojik su ahan Timothy ki 2:5 ta haiba se Isor ama khak lei haibana ba mi sing marka taine be madu kanano mi oiba Krista dunya ba mi oiba Krista Jesu dunya ba haibdi Krista se fully 100% human fully 100% God na ba natrana khoi thazari bana saruk cha da cha mak mi ni mak aram khaurangi
mak chak lami mak keng thai kappi natro mak mi amagi awaba chana mak phawai ba sem aduga nakal amada kedori mak isore ba matamda kadori mi asibe hengalali natro anga pa thabok mayam tori 100% masi ko ni 100% masi mini masi ekona khanbagi level se amada thamada level amada wangna su tamya de nem su tamja amada go adon animak se sap sana na his 100% man and 100% God. That means Jesus Christ has dual nature. Asigi ani se kona khang sia ko adotati you believe that God is one, good for you. Even the demons believe that and Satan. James 2:19 da amu yeng sa isor am khak la haban hana thajai na ke thajaba du phai good sing na su thaja du na ki ba digi ni sida hairiba mayam sing se na sai ke palaiba mayam sing se isor se kaya lai haba digi la ibani madu thina be ke da matan verse khara pu thore ise arata di isor se kaya lai haba se you believe that God is one isor am khatang lai nang na thajai isor am khatang lai hairiba isor am khat to phut na ki du na thak 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 ni isne haba se natra aduna anabagi aduna puchangbagi hek tanthokbagi thabak toroko matamda pastor na evangelist na missionary singna magi Jesu Christ ge ming panbada hariba phut singdo ki haini tra ki haibren ma se ki na ma chiel lew se adumda bhutan ko matang da su ko ge demon kasa tobagi matang thengnar bani same aduna koi lei se kana no isor se ama khapni adugi isor ama khakuni na sai bi ki se satan sin devil sin ki bana ado hari ba punamak se loine isor ama tang gi wahi na tani ama kamu Deuteronomy 6:4 ta here O Israel the Lord our God the Lord is one yeng saba Deuteronomy taruk ki mari da haiba se tau Israel khoi tau isor aikogi isor di isor ama khaktani aikoi gi isor gi miyeng da aikoi krista thaja ba gi lambi sesiga Israel aikogi jantal ga na chumai leibani ko Israel macha sing isona khando koi ba atugumba jati makhalamai Israel gi jati sing gi damakta lakhiba isora du makhogi mi sing na inthoki badagi aikoi Israel na lauda ba aikoi jantal se koi laiba phani thangja hobana Israel gi isone koina lobu isor se ko Israel gi oiba isodu akoina lobuni adutadi Israel gi matam du ka chanare ba isor se kaya khangno Lord is one haibani isor se ama khatani Israel macha sina chalamba isod akoina lowa matam akoina ahum kamaina lobino akoina ani kamaina lobino akoina lobu dab ama khata lobine karigi aigi ipai pu amamang thabada Israel gi magi jati sina loram badagi ki akoi chandara ko maramna moina torma thabak aina dum tawdur same adumaina haide ba Israel isona khando khaba jati sing moina chandara ba niyom se kadori isor se ama khatani hana sijne haujik su Israel sijna re ba mayam haujik su aduna nahan gi wari ma ai ko missionary su liba matamda ai ko gi silu ki mi ma Israel chalaga ngasai gi mejuja le gi matangda pirak de bada koi ai ko gi chaliba niyom sig manahandre aduna makoi singshidi ai ko gi meja makoi singshidi ai ko gi mejuja se pi bajade meja ha bidinga sing ko thona ka nam no bado isor amatang ni khangan be gi duni madu piroi haidana pi de adu ko ai ko gi silu ki ai jo le gi ne pasana man ai di oneness ni ai di Christian ni adu isor the oneness bani hauji nakoi gi Deuteronomy gi the jawriba 64 gi Israel isor ama khatan habadu akoi hauji su ko thajari akoi adu chatpa kanglu ni haiba madan oh you can take hanma haraga pirak banawa adota di akoi si Bible ki shastra to ka chumna chali bra chatabra habde ko yingdunya ko akoi chumna chali dana amatanga yengsi mahang natana 4 35 Deuteronomy dam kom yengsi mahang natana atei kana su leite yengsi you were shown these things at the makalaga there is no other beside him mahang natana atei kana matade mahak natana item leite isor sergi ko aduna mahang nataba adum isod nataba atei kana mat leite isor se ama khaktani for you are great and perform wonders you alone are God samgi thagadi segi 86 ki 10 da sumai din manam di nahak di wang thoibani ama ang pathabak sing tawe nahak tani isor se for you are the great and powerful wonders angang pathabak tawi nang se singtara ba adum henna chaw thoira ba adum isor aduni nang se khaktani alone di matom ta haibani God you alone are God nang na tom se khakte isoni
सुमाइना सेंगना हारब नंग न तोमतनी ईश्वर हाबसे आई इतोमतनी ईश्वर से आई नतना तई लेते कोई तसेंगमकिदि कोई बाइबल के शास्त्र से जेंगकु मतम ईश्वर से अमखतनी है खुनु उया अदुना अखोई इसिनाउसिंग पुनमक से अखोना थाजरिबा अखोना हुजिक चलिबा मासे चाप चाना बाइबल देगी शास्त्र देगी चाप चाना चुमना लौथो कोई चतपदनु पेंटिकोस के नमित थावाई असेंगबदि मपानदे कोई फंगगा पीटर ना जिसु ख्रिस्त के मिंगदा एक्स के 238 अतमाइना तौरगा जिसु ख्रिस्त के मिंगदा बाप्टाइज लौरगा हुन सिबा मरुदुगा के थोलकपा अकोसे चारा अदन अदुगे ट्री अदोना होजक ओवर लेफ्टन लेबस को अदुना अखोइना थाजरिब ईश्वर से ईश्वर अमखतनी अमखतंग थाजबगी मरमना अखोइना बाप्टाइज तोबो मतमदसु अखोइना जिसु ख्रिस्त से मागी ममिंग द तौर कोई बाप्टाइज लौरे अदु मरुदुगा के होरकपनाबा नाउ जेनेसिस 1:27 जेंगसे हौजिक द हाइखिबसिंगदो अखोइना खंगौबसि करिनो सि लाटिंगे ममानतन खंगौसि मतम लोरेकदोरे को ताइको हौजिक मतम लोरेकदोरे तासि हौजिक अखोइना खंगौब मयामसिंदुगा डिक्ट्रोनोमीदा अदिगे टिमोथीगदा अदिगे जेम्सगदा जेकोबगदा अदिगे हाइखिब मयामसिंदु अखोइना आइजायागदा अखोइ थेंगनौरि कै थेंगनौरि ईश्वर अमखतनी आई नतनी ईश्वर मत लेते इस्राएल अखोइगी ईश्वर अमखतनी ईश्वर से थवाई हचांग यावन अमतन नुसिगदबनी अखोइ जिसुना तंबिबदसु अमक ईश्वर अमखतनी सिदिगे हेना चावबाते याथंग लेते अनिसिबा याथंगदी कारो लकाय नुसिगदब सिना त अखोइ तंबिखितो ईश्वर अमखतनी हाब तंबिरि न ngसादि तंबिसे नत्रा अदतादि हौजिसि अतै वर्ष मयाम लै अतै वर्ष मयाम लैबदु नुंगांनि थेंगनि अद स्वाइबोक्तन हाइदोनि हाइरगा अखोइ खरा डिस्कशन मतंग मै कोइ तौसि डिस्कशन मतंग सि जेंगसि डिस्कशन मतंग सि कमाइना न हाइबो मतंदा जेनेसिस के 1:27 दा अखोइना थेंगनबनि कमाइना थेंगनै अखोइना थेंगनबो मतंदा सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज इन द इमेज ऑफ द गॉड he created him male and female he created them senaba ma hai sanatra koi sigi sigi chengsa koi discussion ke matam discussion haibadi ngasa ke patho ki bado bible na tambi base iswar ama khatan hena tambi bani amukasu shastra du yenga mo khona khatang naina sia jenga se genesis ke 1:27 da thengnaba matam da kai hai isona marammaduna isona mi bu mahang baki mong de sembi ki ईश्वर के मोंदा महांगना मी सेबिरमी मरमदुनि ईश्वर ना मी बु महात्मकी हैबनी नत्रा अरे तादे ngसादि ईश्वर अमखतन है खो तंबि खरा हौजिक मी सेमकपगी मतमदसु कमाइना सेमी गॉड क्रिएटेड ईश्वर ना सेमी मैन मी सिंचे कादे इन हिज मागी ममीदा हैबनी मागी मितम लौरगा मागी हैब सेसिगा मागी हैबसे अमा खतंग द मागी हैबरा मयाम द मागी हैबरा अमा खतंग ओइबा मतम द मागी हाय मयाम योइ तारगदि कदे हानि मखोगी हरकने अब नत्रा मखोगी ममीदा मखोगी मितम लौरगा ईश्वर न मी से सेमखिबनी मखोई मक्की मितम द हरकने अब अदा होजिति ngसाई ईश्वर अमा खतन हन तबिग्रबनिना ईश्वर अमा खतंगसिना मी सेमको मतम दसु महामक्की अमा खतनी महामक्की मितम लौरगा महामक माना मी से सेबिखिबनी अदुन अखोइ सिगा जाम चेक्सिनगदबनी अखोइ खुलाई पाइदनि मीना मतंग थारकपदा मागी द चुमरा मा चकिनिया बो मीना मतंग थारकपदा चुमरा चकिनिया बो बाइबल दगी ngसाई तमैसे ईश्वर द वननेस ऑफ गॉड अदुगा अमकसु मी सेमपगे मतंग सिगसु सेमप मतंदा महामक्की मितम लौरगा महामक माना मी सेमखि अदु तादि महामक हाइबनिना महामक हाइबनी ईश्वर से अमखतनी अमदगी हेन लेते है को थाजगदमी ईश्वर अमखतनी हाइबसे को अदु तारदि हौजि सिगे अमतंग येंगसि याम कुइरोय जेनेसिस के 2 के 8 एंड द लॉर्ड गॉड प्लांटेड a garden in the Eden in the east where he placed the man he had formed जेनेसिस 2 के 8 नि कमाइन येबम तना जेहोमा ईश्वरना नोकोक थंग माइगे दा एडेन दा इंकोल मा सेम्बिरमी अदुगा महांगना सेमकिबा मी अदु मफम अदुदा थंबिखि ताहोरे को मयाम पुन मना आयम का हरके उंचे जेहोमा ईश्वरना नोकोक थंग माइगे दा एडेन दा इंकोल मा सेम्बिरमी को अदुगी इंकोल दुगा महांगना सेमकिबा महांगना सेमकिबा मखोने सेमकिबा हाइदे को महांगना सेमकिबा the man he had formed aduna icon sidike su kana khangada bane madudi mahang ne sem ki mi do mahang na eden da
ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯗꯦꯟꯗ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯒꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯑꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯑꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁꯀꯤ 1:26ꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁꯀꯤ 1:26ꯗ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯛꯀꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ 1:26ꯗ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁ ꯃꯤꯍꯧꯔꯣꯟꯒꯤ ꯇꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯇꯤꯌꯥꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯋꯥꯌꯥꯁꯤꯡ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯃꯄꯨꯡꯅ ꯁꯤꯠꯇꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯖꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯥꯟꯁꯅꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤꯒꯩꯁꯤꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯜꯂꯤꯁꯨ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯁꯤ ꯖꯁꯥꯎꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯏꯁꯣꯔꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯊꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯛꯀꯦ ꯈꯪꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯃꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯃꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯗꯅ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯦꯔꯥꯞꯁꯤꯡ ꯗꯨꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯁꯦꯔꯥꯞꯁꯤꯡ ꯗꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯦꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏ God created man in his own image ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯃꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯔ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯃꯛ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯗꯥꯝꯁꯨ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯥꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯦꯝꯗꯦꯕ ꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯥꯝꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯉꯥ ꯁꯦꯝꯒꯅꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ we have to stand very firm that there is only one God so God created man in his own image ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯃꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯏꯁꯨꯕꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯖꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕꯁꯨ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯪ ꯊꯥꯕ ꯁꯨꯛꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯧꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯁꯦꯔꯥꯞꯁꯤꯡ ꯗꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯧꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯧꯕ ꯐꯥꯎꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯧꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯣꯔꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯧꯔꯦ ꯏꯁꯣꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯧꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯣꯔꯁꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯏꯁꯣꯔꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯅꯥꯝꯇꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕ now let us try to find out that who is the God from the Bible ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕ oneness God ꯀꯅꯥ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯦ For in Christ all the fullness of the deity dwells in a bodily form. Colossae 2:9 thengnei. Kamaina thengnei Colossae 2:9 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯗ ꯄꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯗ ꯏꯔꯝꯕ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯏꯁꯣꯔꯕꯒꯤ ꯑꯊꯟꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ For in Christ all the fullness of deity dwells in the bodily form. ꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯣꯂꯣꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯕꯒꯤ 2:8 ꯏꯕꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯏꯁꯣꯔꯕꯒꯤ ꯑꯊꯟꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ
अथन पुनमक अथन है पूरा थलबनी करीमत अहोब नत्रगा मदुगा हानिंगाई करीम ईश्वर में मपुंग फादबगी जगह अमतंग लई हाइबदु लेत्रबनी पूरा फुल ओइरबनी कनादा फुल ओइदिनो जीसु ख्रिस्ट सिग फुल करी फुल ओइ तु जेसिगा फुलनेस ऑफ द डाइटी ईश्वर की मतिक मंगान युब पुनमक से जीसु ख्रिस्ट दा हक्सांग ओइबद पुनमक सुन जाउरे हाइबो अदु तादी ईश्वर से कना ओइरे दु तादी ख्रिस्ट से ईश्वर ओइरे नत्रो जीसु ख्रिस्ट से ईश्वर ओइरे दु तादी करी की सुने खंगना सिगी स्क्रिप्चर सिगी मतुना स्क्रिप्चर से कोना कमाइना थाजरिनो ईश्वर के सोडी को कोई बने हैबिट मन सेकंड टिमोथी की 3:16 के मतुना अरे तादी ख्रिस्ट से ईश्वर अदुमक ने नाउ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द गॉड इटसेल्फ ईश्वर अदुमक ने नत्रो अरे तादी अमतंग जिंगसी जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे एंड टुडे एंड फॉरएवर हिब्रू के 13 के इट कमा है हिब्रू के 13 के इट है जीसु ख्रिस्ट से कदोरी ngarang ngasi lumana do ईश्वर नत्रा ईश्वर ngasai kon tambi mum tan kama ki ईश्वर di oiriba oiramba tungda lakadaba yesterday oi khibone today housing ni forever tungda lakadaba matam chupu ge bone adum haina kana dona de जीसु ख्रिस्ट दना aduna Jesus Christ is the same yesterday and today and forever according to the Hebrew 13:8 ki matungna जीसु ख्रिस्ट सेसिगा अखोगी ईश्वर ओइबेगी मतिक साब पुनमक तो बुंदी याउन लैया थॉमस आंसर हिम माय लॉर्ड एंड माय गॉड अखोगी जॉन की 20 की 18 दा आइगी ईश्वर आइगी प्रभु न मा कोपनी सेसिगा सिगी आ कनोगी सिगी खुद की सेसिगा मखुन उब्रा सेसिगा मखुन उब्रा जीसु ख्रिस्ट से सीरब मतुंगदा थोंग लोंसन मयाम लेब मतमदा चंगखिबनी थॉमस मयाम ना हंगबक थॉमस ना हाइबनी आईदी मसामक पाइदगदे थाजर हाइबना आओ नंग पाइरो ला आईगी पुकनक ता थिंग के बसरुक पाइलो आईगी खुद द जोपिना थिंग द नंग खंगो लाउ न मकुच पाइरगा मारगा थिहन बुजनबा अदुनि सिमकुन उलिसी दिसतु असिगी नेल्स की कनो तो बिगिना अदुना खंगबा मतुंददी थॉमस ने करे हाइरा थॉमस आंसर थॉमस ने पाखोम बेरा माय लॉर्ड एंड माय गॉड आईगी सोरे न मान हाइर बना कना द हाइरे न जीसु दुनिया भाई से अदम जीसु से कना न ईश्वर दुनिया कर्म मतम द लाई थॉमस ने मतम पुनम से मांग ना कर्म मतम द लाई न सीरब मतुंग द हिंगलक मतुंग उनके बना सीरब मतुंग द अमु हिंगले इदन जीसु ख्रिस्ट से हिंगलब मतम द नुमे निपुनि ले मेदना नब्रो निपुनि की मतुंग द मा आ ता की बिवाने अब अदि मतम द थॉमस द हाइर बना अब थॉमस न हाइर बना अब माय लॉर्ड एंड माय गॉड को सी काउब यारोय द बवान को सी की पॉइंट से कोई थाजग द बने अदुगा अमुकसु आई ओल्ड टेस्टामेंट अमतंग चलगा आई जीसु ख्रिस्ट द ईश्वर अमनि हाइबिग मतंग दंतंग हाइसी for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Hai ba God yung ai khoi da angang ama pinabire machani pa ma pinabire magi lengbanda on his shoulder magi lengbanda lengak sason legani government se magi lengbanda lengak sason legani mabu kedoni he will be called a Wonderful Counselor, angak pa pautak piba mi, Mighty God, panggal labi isor, Everlasting Father, lomba nai daba ipa, lomba nai daba ipa, Prince of Peace, ing tabiganing to. Kanano si siya, Jesu Kristo din. Siya kanano Jesu Kristo din. Angang ama pinabire, machani pa ma pinabire, magi lengbanda lengak sason legani, mabu kaugani, angak pa pautak piba, panggal labi isor, lomba nai daba ipa, Everlasting Father, Prince of Peace, ing tabiganing to. Natro, Everlasting Father, yung Jesu Kristo da angang dugi ipa haibon. Natro, angang popo dugi Everlasting Father ipa haibon ba. Aduna Prabhu Jesu Kristo na leba matam da ipa na abom tanang na ipa do nang ipa do kanano ay kudu uhalu haiba matam da mana kali haiki nang na ay ga hojik pawal lebi na ba matam da ay kanano khangri ay urabadi ipa do urabani sigi wahi silais ay urabadi ipa do urabani ipa do ay ngon lay ay nasu ipa do lay natra ipa ga ay ga amatan I and Father are one amakatan haibana nato sigi point si ko khanga da kari khangdo na Everlasting Father angang duga Everlasting Father lomba na da ipa na adon sor
ओइबा मी ओइबा 100% मी 100% ईश्वर है बच्चे ख्रिस्त द लई है बदो कोलोसाई के 2:9 दो मधु न काउ सो या को अदुनी एकोना सी खंगना बना गलत अदुगदी other can have said, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and was and is to come, the Almighty. Revelation 1 day, Fondo Pipiki, Amagi Nipanda Kaya, ID, Alpha, Omega, Ahuba, Arabuni, Ishon Haibani, who is Huji Oiriba, Aduga, who was Oiramba, Aduga, who is to come, Lakadaba, the Almighty, Pangalabi Sword. Nasai Ekuna, Mamang Taba the Su, Eko Karihanatam, Hawakmatam, Ishwa se kamane define theory, Ishwa se define theory matamda, Ishwa di who is, who are, who was and who is to come have natra. Ishwa di hoji oiriba, mamang to oiramba, adu tungda lakata ba Ishwa duna. I ko hoji kana lakani hene ko ngai de bagya ba ko si. Amadi lai, shastra ke wahine de hide ba. Oiriba, oiramba. Oiriba di oiramba di khange natra. Oigata ba tungda lakata kana no ko ngai se. Jesus Christ life bane Jesus Christ to bo la ko do ngai di bane ko ni ngai de se have the ai si ai sa du ngai hogduri ne ba that means who is to come la ka da ba pangal la almighty god that is Jesus ne ba adu natro aduna revelation ke 1 ai si kadori John Patmos ki island de leba matam da thawai da thanba matam da ma ki sarga da pukhalaga maung de jengan khibu ki matang da Jesus Christ ki angak pasaktam du uhan khibu ne ba amatang harga lotion ko adu lorga video amtang jengsi aina sida iramdre adu kongdo pe with the last I will read and will wind up adu da jengsi simatang parga lotion ko sei sei amtang harke ko ko je kongdo pe bagi one gi item da hone tase Pongdo paper revelation to 1 gi item da kaina haiba se ID ahing ba duni ai sirure adugo yengu ai de matam punna makyo ne hingli ai ngon da khamnung le ba amusung sibagi soje sing lei yengu mase John da 1 ki ba matam duga haiba dunya ba ko ID ahing ba dunya ba jisu dunya ba jisu da haiba na ba ID ahing ba duni ko ID ahing ba duni ai sirure Mako happy ki bana to sudo happy ki bana ba natro ai sirure ai di ahing baduni ai sirure adubu ai di hinguna lei natro jisudo hing le ba ahing ba isodo ai kona ni aduna ai kona we worship to the living god ai kona ahing ba isodo do ahing ba iso ne ko kaudi kana ai ko isodo hing ni ba adugi maram na ne aduna hosi ai keno ado gam par version si ai di ahing baduni ai sirure adubu yengoi di matam punama ki oina leiri hai bana ba aduna ai kona ngasigi oneness ki oipa asigpa thamoi de na thokpa jada ba masigi wahi sing se ngasigi sinau sing na thamoi de thamma da bani ko hek isto ge wahi sing se hek na thok na hecha kheba matam da nang pusida ai ge pusida ai ko ishor ge matik chaba macha ba de koi pa ngamore da bani ko ishor ge matik chaba macha oi da tar ga di ai si ipa ge matik chaba macha oi da tar ga di ipa na mon da por pi ga da kai no da chupiro ya ba atro adama na sem aduna koi ta